Sad činiš mi? Šubler 4,2. Šta ti je to? Ovo je za oko šake, 4,2. A ne valja ti to? A valja, kako ne valja Šubler, bogat, vidiš da je alavija, vidiš da je alavija. Je, dobro, 4,2. A luda kuća, bogati, bože, hoće do veće oko, a država veda po ludi. Veda će pa na živce. Evo, dohodu svi doma radi šake. A niko ne lovi, veje. Ljudi, pariće, otega otvorimo, ljudi. Biće ribe, biće svega. Samo da iskarpamo mreže, iskidali smo i vraga smo iskidali. Dojdite, nemate što čekati. A je bilo sreće? Bilo je sreće, kako ne. Evo ti vode, viš kašet, ka mora kašet. A ovo šta ćeš ovo pokloni? A ne, to ćemo, daćemo Karitasu. Samo 3 i mol. 3 more, da dobine raže, ima svega, nema čega ne. Šampijeri, svega ima, mora biti svega. Znači materijola je. Materijola je uvijek i bit će još materijola veće nego je to treba. Evo nam love, mi mogli bi raditi mreže za na plažu. Za na plažu? Ha? Za A zrma. jebate le. Za zrma. Za zrmanju, ali šta? A? Mreže i naplaćivat ćemo 5 euri i don. Da. Ha? Da, bit će love ka blata. Misliš da je loša ideja? Ma kako loša ideja, Ivanic, sad govoriš? Ti imaš mreže iz škarpi? Da. Doćemo kraju. Znači da gremo. Da, obavezno. Idemo u investiciju. Nema investicije, mrežih je, ruk je, žola je. Da. Doće, cijeli svit će doći ovog godišnja u Hrvatsku. Cijeli svit. Cijeli svit će doći u Hrvatsku. Onda tu ko zatvore granice. Obavezno. Iz Dubaja već išedu ovdje ovi terene, išedu apartmane, hoćedu kupovati ovi iz Dubaja, bižidu na brzinu. Svi one ženske plavuše, sad bižidu iz Dubaja. Svi ono. Svi sa ono. Na avion, ono. Svi na avion koliko je. Majko moja bila. A da bar da hoće da odu ovamo na Dole, otok. pa gledu for, Gledu for, pa nisi vidi na najavu. Vidi sam, nisam znao da je u for. Njih 600.